I pozdrav ljudi, ja sam David, sada mi današnjem igrati Score Hero. Ja sam 111. level, sezona 6. Danas ćemo odigrati nekoliko levela. Krenemo. Neki znate, tu igrati neki ne zna. Znači tako vi pomerate prst, tako on dodaje. Played wide. This is good stuff. Nabac. Looking for the striker. I šut. Good effort. Good save. What? Kako mi to odbranio? Oh my fucking shit. Ne, ja. Ajmo ovom. Nabac. Na ovaj u offside-u. Morat će. Whipped in with pace. Ovaj u offside-u, jest. Morat ću da šutnem. Oh my god. Pulls the trigger. Teammates making a run down the right. What's he going to do? Moving down the flanks here. Can anyone get on? Oh my god. On sve ispočetka. Ja nikako ne mogu da pređem na level. Pretežak mi je. Ne, dobro. Nabac. Opet nabac. Played into the box. Nemoj sada promašiš. Shoots. Good save by the goalkeeper. Šta? Da li me zezaš? Fuck. Good possession. Daj. No, ja ne mogu da verujem da nisam dao gol. Znači, stvarno. Gets the cross in. Daj ga, molim te. Good effort. And he Dobro. scored. His teammates making a run down the right. What's he going to do? Ajmo nabac. Ajmo njemu. Can they make it count? Da, moramo da šutnemo. Fuck. Shoots off the woodwork. So close. All good clearance. Fucking god. Ja samo stative pogađam, šta mi je da je. Igrat ćemo dok ne potrošimo sva srca. Can they make it count? Played wide. Ne, stiži. Dobro. Into the danger area. Sad u koje ugao da šutim. A, evo ću. And he shoots. His teammates Dobro. making a run down the right. What's he going to do? Ne. Clear. I samo da znate, ja sam tek ustao. Moving down the flanks. It's with the striker. Daj ga. Gets the shot in. Dobro. As soon as it left the player's boot, he knew it was in. Passed out wide. Good clearance there. O ne, nemoj me zezati. Headed out. Znači, ovo je meni preteško. Napišite mi u komentarima koji ste vi level. Ali ja 111 nema šanse da Really prođem. well played. Good clearance there. Znači, pretežno.
stvarno. Ajmo, nabat. Ne, stiži, dobro. Nabat. Must score, surely. Ajde. Nikada neću preći. What? Ja nisam ni gledao koga ima. Ja sam mislio da je moj igra. Ajmo sad damo jedan go, molim. Oj, offside moram njemu. Opet nabat. Šut. Šut ćemo ovdje. Šta ja radim? Gets the shot in. The keeper's done really well. Znači, u ovoj epizodi nećemo preći nijedan level, nažalost. Znači, stvarno ne mogu da pređem ovaj 111. level. Passed out wide then. Played into the box. Ajmo sad go. Ovo mora biti go. Gets the shot in. Dobro. It's making a run down the right. Sad ću ovom da dodam. Great chance here. Shoots! So close. Can he Dobre, prešli smo level. Nakon 100 godina. Idemo dalje. There's a very tense atmosphere ahead of this game. And the keeper waits nervously on his line. Got a good chance here with this free kick. Shoots! Oh, it's there! I ovaj smo prešli. They're pitching Želim da themselves uđem u against the 7. title sezonu. contenders, so they have what it takes. This isn't going to be huge this match, and they string a few passes together, grab one back. Ajmo. Nabat. Well played. Evo ga. Ajde, go, molim. Shoots! Oh, Što? so close, unlucky. Jao. Kad pređemo ovaj level, završit ću video. Pulls the trigger. Managed to get a goal back. I to je to. Nadam se da vam se svidio ovaj video i lajkujte, šerujte i subscribeujte. Pozdrav!